Nimbad na oras yung manen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakaawag ka, Matjurin? Kaputa kaya't kailangan nga punustahan ki ni Mami dito opisina. Sorry ha. Awa na kita yung opisina. Tapi nagawid na ni Mami. Ha? Kaabay? Ay, hindi nakabasula manan ki ni Mami. Awan. Ngam nakita na makaturturog aklaan. Isa pinagawid na ngay may naturog dito yung balay. Ang agsubliak tumatlang yung opisina. Inton malpas pangal daw. Anya? Ay, indon bigat lang na sumurag kayo di trabaho, Melissa. Intapay lang agpaspasyal. Anya? Papay, awan ka di klase may Jurin? Kawisan na kung intagpaspasyal? Awanin. Iso nga intapay lang agpaspasyal. Total, kag pinagawin na kamot lang ni Mami. Wan angam. Ingkarik agsubliakin ton lepas pangal daw. Sa, ado ti agur ura trabaho kay opisina. Ang mga nujak tumanan malpas dagi chay. Saan ka madanagan? Tao may kang tutulungan manan kada di paperworks mo. Basta mayat ka, nagkulog na nga pa nagpasyal. Sorry ha, Jurin. Diyak ti makabasol manan kini Mami. Anya? No basta, paayam ti awis ko ka. Di siya lang ang tiwagam. Taiso ti kadom amapan manan nagpaspasyal. Ay, ning imbaglaan nga nagpupukak iti sirit ko. Nung iti isuman ng tikadwak nagpaspasyal. Agin di ka pailaan, Jurin. Amok matgat anak karagragsak ka no iso ti kadwam. Anya? Ay, saan Elisa? Napilitan na klaang amang kadwak imkuana. Hindi nagpakuyog kanya. Agpaiso? Juan Elisa, iso anak pindot ka, iti panangibagam akay ayok ti makikuyog imkuana. Kinagpaiso na, kagsikati kayat ko akadwa. Sige. Bayam. Tainto na daw ayak. Pagusto to ti awis mo. Agyaman ang Elisa. Ura itong Domingo lang tangaro din. Ura ikat, dandanin. O sige. Mayata kinton Domingo. Tawan to ti trabaho, Jurin. Nakaragragsak nga agrubrubot ti anak ko. Kalpasan anak kapag sarita da ni Jorin iti cellphone. Tinasayaat. Inakmatan ang digos. Painaktumatan iti papanag. Ni Chona ti umawawag. Hello, Chona. Nakaawag ka man. Saludsudam no nakariing matlaangan ni Elisa? Wan, nakapangal daw pa yan. Kan agrobrobuatan nga umay dita opisina yo. Wan, naibaga na kanya nga do nagitilaskan nga ikamakam na trabaho. Pasensya ka na iti panagsugal na itay bigat Saan ka nung amin anak katurog idi rabi Uwan, magbagaak nga isapsapan na ti maturog no dumtang iti rabi O sige, kasdapay nga ron, Chona. Bye! Sayang. Nagmayat ko man no kinayat ni Elisa ang income at paspasyal itanga lang. Nimsa na bali. Uray kat nagtulag kamimot nga inton Domingo ti panagkuyog mi. Ni Sasha mo't tayo yung mauawang.
Amangan nung namnamaan na nga awan ti klase. Awisan nakmanan ngayon kami agpasya. Saan ko asong batan ti awag na? Hello, Shasha. Apa ngay mawag ka? Uncle Victor, ada ka dito na balay yun ni Jurin? Nah, ada di pagadalan iha. Simra kitay. Ha? Nadamag ko. Awan ti klase na itama na, Uncle. Saan pa'y mata si Mang Pet? Ang mga no ada di opisina. Awan ka na ijay, Uncle. Inawagat nga ti Chonay, tay. Ne, dahi tati saan kong amo, iha. Amangan mat no adda ni Jay Balay. Oh, sige, Uncle. Agyaman na. Sige, iha. Angam no awan ti klase dahi tamalang. Sigurado, adda ni Jay Balay. Awagam ti cellphone na. Mawag ka kitayan kit kwa na, Uncle. Tinapos ang sumbatan. Kasta ka di. Well, Uncle. Sige. Kantulangan ti Aramidag. Kasabay niya ron. Bye, Uncle. Bye, iha. Anyalakit din ngagpaiso. Madlaw nga gusto launay ni Shasha kan Jorin. Sa bagay, nataer ni Jorin. Kasla, makikita ti kinaagtutubok kan kwan. Ni Chona, kayat na ani Shasha ti makaayan-ayat ni Jorin. Gaputa, padami ti estado ti biyag. Mapintas kan baknang kano. Ngem ti saludsod. Kayat nga ta ni Jorin. Idinto tamadlaw ko ani Elisa ti kayat na. Nimot Elisa, nasingpet. Na mabalasang. Oh, jakman amo. Tasipod da mo anakitak. Nakalaglag-an ang tiriknak kenkwa na ajak maawatan. Oh, di inauna nga anak mi. Malagip ko. Dakkel kumamat itan. Kas kuman ka na Elisa. Ngem, anyangatan nga agpaiso tinapasamak ken kuan. Agparparik na kanyak, asibibiyag. Ngem sa dinungatan ti ayan na. Nga dati ayan tay kagatgatang ko abalabal ko. Nakita kay di alinabaan ti anak ko. Ni, awan batan dito'y aparador ko. Sa dino nga tayo tinang ikabkabilan na. Dayto'y daan abalabal ko dayto'y. Daanan, ngam. Dakkel ti sentimental value na kanyak daytoy abalabal. Gaputa, in regalo idi kanyak ni Victor. Kan pinabordaan na pa'y iti sinan puso, kan espada. Isulatan ti pagdalumdum ko. Nakapudpudot ti tiyempo. Isu akasapulak daytoy abalabal itatad na papanak. Ni Maring Segi, isod na ito'y umawawag. Hello, Mare. Nakasukat akon. O sige, umaya kon, Mare. Bye.
ang ar. Ti umay nam itinaramis a Diyos no kasta na po ti tiyempo. Ay, dito yak pa ilang biranda nagpapahangin. Tilugan ni Shasha. Iso da ito nagsardang iti arubayan. Hi, Celine! Anya nga tamalang ti umay na ipaga. Kunat tupay kat. Adakan di ka ba lang yun, Celine? Among nga ang klasik itamalam, Shasha. Wen. Dinamag ko ngamin ti batchmate ko, akaarubag. Anya? Oh, di na ka di pagtugawan? Ay saan man? Sige, nagtugaw ka. Sorry no nalipatak a pinagtugaw ka. Okay lang. Kastan tumot ngamin ti panang matmat mo kanya. Abay rin. Napinta sa kadimat lang, hindi pa nagkita. Kuha. Abay, hindi ka magkasumbat. Okay, baliwag ti saludsud ko. Nalaadak ka di pa nagkita? Isa, di mo masumbatan na dagos, di mo na saludsud ko. Ay, saan ka nalaad, Sasha? No di kat pintas ka. Abay, so? Wen, super pintas ka, iti pa nagkita. Thank you. Tatan, makaamutitan. Agyaman nagsirin, ha? Sapay ko man. Tagtaton kan tuwad lang kanya, Sirin. Wen gayam, Sasha. Adda ka di ibagam tayo may ka? Wen, Sirin. Agpapiknik ka kitang Domingo. Kaya't ko. Adakan to ko, ha? Anya? Matapos tayong tuwa mapan itinapili ka resort na pagpipiknikan tayo, Sirin. Sorry, Sasha. Yung sa anak ama ka umay iti awis mo. Anya? Apay? Ada ka dinas ka na trabahuan? Domingo mata. Apay, asan ka makaumay? Adda pa panak. Sa dino? Naskan ka di pa nga ibagak. Saan mo't kit di, Churin? No, di mo masangoy itong Domingo? Di, isap-sapa kong tiyagpapiknik. Oray, Sabadong tulatan. Anya? Kaya't ko ngamin, si kanto ti kadwak at tumapog iti paybay, iti swimming pool. Anya nga tatisong bat ko. Oo, anya Churin. Oh my ka? Sige malangan. Mabalin. Ang mga wisak iti kadwak nga umay. Oh, sure. Sino ti awisam? Imunan ni Ma'am Chona. Ilipas ko pa dahil yung mga iyan in coat ko. Anya nga tati pampanunutan na. Makaamutitan. Timbaga na kanyak. Nagparparabiak. Ang mga numadanagan dan tumanang dananang kat umaydak ka numanan sukunan. Agawa akit ting iring pasta gito eh. Taagawid ak tumatan.
Nakatamatan ni Elisa di opisina da. Iso nga awagak man kit di, takasarita. Dayta. Agring ti cellphone na. Hello, Jorin? Abay nga mawag ka? Nakaawid ka din, Elisa? Umaya kumakit. Taab da ibagakin ka. Panggapaya pangatuan ni contact tracing Natapay lang army. dito opisina. Dadalip-lipas ko nga encode. Anya? Kaya't mo asawan. Pinag-overtime na kamanan ni Mami? Saan? Siyak tinagpaudi. Tapno may lipas ko pa'y dagiti madamangar aramida. Ni Mami, nagawid mo tan. Wanjurin, itay pa'y Apay, saan ka tita nakasangpat dita balayo? Saan pa Siguro kat adda din magasan na, isong awan pa aguray ka. Diyag may saka nga rod ita. Wan, Orayan nak, taumayak dita Elisa. anya? Ay, saanan? Diyak mat mabuti nagmaymaysa. Imalal dawan pa'y laang mat. Isong orayan nak Elisa. Tada ibagak iti personal kin ka. Una yan ti panakailawan ko anang ibaga. Naawan dito'y balay ni Jorin. Sigurado. Agungat manan na maamuan na tinapanan ni Jorin. Apay nga taan na pudot launay ti dara ni Chona kan Elisa. E dinto ta, lasing patmat jobing. Agsupadi tirik nami kan Chona. Asidag tirik na kan Elisa. E dinto ta, nakapudpudot ti dara ni Chona kan Kwan. Saan agaputa anak ni Criselda ang nagbalin akaayan ayat ko? Diyak maawatan tiriknak. Kasla nabayagan ang nagamambo kami. Ay, no sumangpat ni Jorin, kasaritak, ang mga noong tanmanan ni Mami na. Anya, ago overtime ni Elisa. Huwag nga ron tatang. Ngam orayag ti awag no text na. Naawan lata ti mauray ko. Siya kung ti mang text kan ko na. Wala, anak ko. Ti dakas na. No pinag-overtime manan ni Chona. Anya, Mga no, kayat na apay karo adaras ti utang na. anya, Ngam, di na maaramid day tatatang. ala, kikaeg no kasano ang makakwarta tayo, anak ko. Sige tatang. Ngam, pangaasiyo Di kay kumamanan agar aramid iti dakas. Unong may labsing iti lintag. Well, anak ko, updasan ang pagnakpak na dyan na pasama. Kamamain pa iti din Laklakayan ang mabalaw. Gapo si Dayjay arason. Apay, anya ti bagamaya. Tay may nakpalang dinanong dito opisina. Imbagam kumalatan ita eksarsarita ta iti cellphone Kaya't kung ibagakin ka iti personal. Isong imaya. Panggap ka di tinagtulagan ta pa nagkuyog tayo tong Domingo. No saan mo masango? Okay laang. Saan nga maipapan iti Dayjay? Kun excited akon. Amadanon ti Domingo. Tapno makapagpasyar tamat. Anya nga rati ko na mga ibagam No saan nga ti plano ta pa nagkuyog intong Domingo ti ibagam? Anya nga rot? Kuna ni Sasha, nga adaangayan na nga outing akadwa na dagiti kabarkada na. Kat, inimbitaran na. Oo, di mapan ka.
Wen, yung manugutak. Yung kayat ko nga duata amapan. Anya? Duhata, Churin. Kasano ko mga umayak? Din to ta, di nakmat inimbitar. Kan... Diyak kayat ti maitsapwera no kas pangarikan. Saan ka may tsapuera? Taduatan tulat tatag kuy-kuyog. No adda tayo Egypt Beach. Anya? Ay, diyak kayat Churin. Mabaina ko umay. Anya? Pues, no di mo kayat ti umay. Iyawag kunto kini Sasha. Asaan ako nga agtuloy. Anya? Naapay. Saan tumatla naragsak no di ka umay. Sika talaga. Nakababayin mo't ano sumurot at. Tadi nakmat inawis ni Shasha. Naragragsakak. No si katika kuyog ko Elisa. Anya? Wen, iso nga no di mo pagustuhan ti awis ko. Nasaysaya at asa anak matan amapan. Una yan? Sige man laangan. Ha? Agpaiso, Elisa? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka may tsapuera? Taduatan tulat tangag kuy-kuyog. No adda tayo di beach. Anya? Ay, diyak kayat Churin. Mapahinap na umay. Anya? Pues, no di mo kaya't iyawag kunto kini Sasha. Asaan ako nagtuloy. Taapay. Saan ako tumatla naragsak no di ka umay. Sika talaga. Nakababayin mo't no sumurot takkan ka kat di nakmat inawis ni Shasha. Naragragsakak no si katika kuyog ko Elisa. Anya? Wen, iso nga no di mo pagustuhan ti awis ko. Kit nasaysaya at asa anak matan amapan. Una yan. Sige man laangan. Ha? Agpaiso, Elisa? Wan ko na. Di mo ka din ang nagdimbagak. Aman, Elisa. Kit agyaman na kano pagustuhan matlaan ti awis ko kinka. Ay, aguray ka. Inton ka ano gayam? No working days? Sorry. Talaga saan ka makaumay, Churin? Inton Sabado. Kasta ka di? Oh, di mayat ka inton Sabado. Sa agkuyog tantumanan inton kabigatan na. Bali duwang aldaw ti panagpasyarta. Wan Ha, ni dati. Mabit lang Elisa. Isang batak lang ni dad. Apay dad. Adak pa lang dito opisina. Kaduak ni Elisa. Simang pata ni Mami, katsapsapulan na ka. Imbagayo ti ayan ko dad. Wen, ang mata ni Mami, naglakang agpungpungtot. Tajay, ag high blood manen, iswasumira ka ni ti kwartumi. Kasta ka di dad. Imbaga ka na pan ka dito opisina. Sige dad. Di kay madanagan. Kasaritak to ni mami. Anyaman ti mangagmakin ko na iho. Sigala ko man ti agpasensya. Saan kay ngagdanag dad? Diyak matam mo. No api akas talatan ti luksaw na kinilisa. Idento tanasimpat met. Huwag nga rod. Yamday jay. Nakapungtot, ta saan naka nakontak ni Shasha. Ngaysot kayat na akakuyog mo ko ba. Sorry dad. Adayo tirik nak iti dayjay asasya. Sige iho, awan makunak kita. Doon niya pakasignan tapusong. Isot surutan. Agyaman nak iti pan nakaawat yo dad. No saan naka maawatan ni Mamim? Siya kat maawatan ka, iho.
Agyaman Dad. Nagimbag kay launay. Griselda, malaman nga maawan pa'y ti Elisa. Nandiyak nga ron mo, tatang. Awagam iti cellphone na. Sa amang agobar tayo malay na. Pinadas ko itayan nga inawagan, tatang. Nga, saan nga galing ti cellphone na? Anya, Saan kay amadanagan, tatang? Tano awan tupay laeng inton agsipngat. Indakto kitaan ija opisina da. sige anak ko. Talay, madalagan ang ulay no saan ang mapagsangpot ni Elisa. Sigurado akaungot nakmanan ni mami minton bigat. Gapoy ti pa nakaamu na nga imay nakdinanon dito opisina, Jurin. Di ka madanagan. Tawan ti basol mo, Elisa. Wen ang... Kasaritak to ni Mami Elisa. Madanagan na. Kanjak kahit nga umay na tadanunan dito opisina. Isong agawid akon. Agawid ka matan. Sige. Ngam, namnamaak ti panagkoyog ta enton Sabado kan Domingo. Wen? Wan. Basta nagwanak. Namnamaam. Agyaman Elisa. Nakaragrag sakak kapo iti dayta. Ada akong dad. Ayan ka din ni Mami. Simrek manan iti kwarto mi ita nakapagsarita kami. Nalaos manan ti pungtot na iho. Dad, Kaloksaon na launa iti papan mo. Yan saan niya panagkuyog ka na siya. Dad, apay nga may idildildak iti dayjay asyasya. Awan matrason, akalain ko akadwa. Tayo nga Rod. Pumaypay ko may di opisina ngam linapdak. Tayo ito pwede may sa pagsakitan tinakam na. Tayo sakit ko kanula unay na Elisa. Natural, nasingpat ni Elisa, Dad. Banag asaan ang maawatan ni Mami Miho. Ay, sana bali. Kasaritak to idain ton bigat. Doon niya timanggag mo. Saan mo natutupan ni Mami, ha? San kaya madanagan, Dad? Sorry, nusukirak ni Mami, maipapan iti dayta. Talagang adayo ti riknak iti dayjay asyasya. Lumlum na kan siya'y init. Awan pa'y ti anak ko. Ay, sinasayaat. Indak man lang ang kita ni Joe opisina da. Tama nga no, ag-overtime maging gatrabi Mujak mapansukunan. At nagsardeng at tricycle iti arubayan. Ti anak ko. Adan. Nanang! Siya ka di paspasungadan nyo? Wan anak, itay pa'y apaspasungadak ti isasangpet mo. No saan ka pa hila sumangpet? Kat umayak kuman ni dya opisina yung. Pasensya kayo ha? At dapay nga min dagiti naskan nga inlipas ko. Iso anala daw ka nagawid. Kat itay nalpas god, apag iso mo tadimteng medyo rin ni dya opisina. Anya? No kasta, imay na kamanan kinadkaduan ni Jorit. Kaslakas na nanang. Adala ko nga umay na ibaga kanyak. No maamuan ni Chona, ti imay panangdanon kan ni Jorit ni Jo opisina yo. Sigurado si kaman ti dakas anak. Talaga asyak tinagbali na dakas nanang.
Tanaamuanan ni Ma'am Chona tiyo umay ni Jorin iti opisina. Kat napalalo unay ti pungtot na. Anya, kunak to, pay. Kat, anya nga ron ti kunana? Atapon na siya tinangawag ki ni Jorin. Tapno umay nakdanunan iti opisina. Anya? Wala nang. Kat kunana nga agsarita kamin to inton bigat iti nalapat. Ada akong dad. Ayan ni mami. Lepas may anak sarita, kat kasta unay man ang tipongtot na. Tawan ka pala ang iho. Dad, Saan kumata kanunungan no ayunan ti kayat na? May na kayo kumapagsasawan ken Elisa iji opisina. anyamot din ni mami aya. Nagrikat ang maawatan no anya ti ugali na. Hello, Dominic. Agyaman nagkasinong batam ti awag ko. Kwa, awisan ka kuma. Masangom ka diti mangdanggay kanyak nga ginom. Ada ti rest house mi. Okay, sige. Orayan ka pare. Saan ka ngagdanag iti mainom kan pulutan? Nakasagana aminan. Okay, agyaman na ka. Bye, pare. Naimbaglangan ta na awagak ni Dominic. Adda ka duwak nga uminom. Ayan ti anak mo, Griselda. Nasimra kiti silid nan tatang. Nasayat mo't kiti, tapno makaina na. Ay na, maasyanak iti apo ko. Ubing pa'y nga naknuanan iti parikaut. Huwan nga ron tatang. Ngayon, ala, di tayo liwayan ti agkararag iti apo anamarswa. Makalungaw tayo latsa, anak ko. Ngam, saan akan padasan dayjay at Chona apagaramidan ti dakas ti anak ko? Makita na. Anak ko, Nakasagana ak amakipin natay. Gapo iti anak ko, tatang. Griselda, Wan tatang. Saan ko nga'y palubos nga damang iruruman kan kwa na? Uray pinatayan no kasapulan. ay na, anya ka din day ta asasawag, anak ko. Pudno ti ko naktatang. Aginggat si bibiyagak. Saan ko nga ipalubos nga damang rabngis iti kalintagan ti anak ko. Agyaman ta sinong bata matlang ti awag ko, Chona. Napatag ti bagakken ka. May panggap iti naibagat ti anak ko. Akasaritam to tinalapat inton bigat. Wan, nagipulong kanyak. Gaputarabang nalaeng, tasyak ti inana. Anya nga ron itati kunam. Pues, danggam ti bagakkan ka. Balbalaagan ka, Chona. Di mo patpadasan asaktan ti anak ko.
Kano aramidam dayta. Sigurado adata ti aglaban. Saan ka butbut ngan? Ibagbagakla ang tipod no. Saan ka nga atrasan? Wanchona, adda kamila ang itisirok ti dapan mo. Sa anak ako markarit. Ngamkit di. Ammo mimat nga ilaban ti kalintigan mi. Nga uray no nakurapay kamilaang. Anya, natangsitak ko naman. Di mo gandatan nga iruruman ti anak ko. Saan ka nga agbaligi, Chona? No nagbaligi ka anangagaw kanyak ka ni Victor. Saan ko nga ipalubos nga iruruman mo ti anak ko? Nanang, asino di ka sarpri tayo ti cellphone? Kuanak, ni Chona. Ito ka di timawag, wano da kayo, nanang? Siya timawag kan kuana. Apay, anya ti bagayo kin ni Ma'am Chona. Binalaagak. Asan na apadpadasan ti mangdangran kan ka. Kunakan kuana, asyak ti makalaban na no saktan na ka. Anya? Nanang, amuyo ka di agapo iti naramid yo. Kat ang mga nod adalang apagaramidan na kitidakas ni Ma'am Chona. No saktan na ka, wano parigatan na kaunay iti trabahom. Ibagamlaan kanyak, tasyak ti mangsango ka ni Chona. Bak nang ta, nanang. Saan ko akabutan ni Chona? Nga uray baknang da, kat nakurapay tayo laan. Adalat na kalintagan tayo amang ilaban kadagiti karbangan tayo. Nanang, Rumbang asuruam nga ilaban ti kalintagam anak ko. Saan ka basta payruruman latan kadagiti adda mabalinda? Kunada nga rod, no adda kalintagam, ilaban mo. Aglablabosan ni Mami. Iturad nakpayadang rangga po iti luksaw na kini Auntie Criselda. Iti panang ibagana adi na padpadasan adangran ni Elisa. Gapulaang iti panang isakit kumat kini Elisa. Tinungpanak manan ni Mami. Di saan kong amo? Anya ka di talaga tigapuna akagurugura ni Mami ni Auntie Criselda. Adda kadidida na kinaawatan idi. Bueno, adda nagre-reyanda idi. Anak, panagkunak, saan ka natalgad iti pagtrabahuam? Gapo iti kinauyong ti amom. Iso nasaysaya at laangan nga umakar ka iti pagtrabahuam. anya? Saan, nanang? Diyak kayo dagit ka ti trabaho. Nga, amang ano niya ti aramidan kan ka ni Chona, no di ka pa ilag-resign. Nanang, nalaing lang iti sao ni Ma'am Chona. Sana marami ti mangdangran kanyak. Saan ka nga agsigsigurado? Adi nakakabaula na saktan ni Chona. Tanapadasan na pa yan na tinumpa ni Jorin. Kunayo binalaagan nyo ni Ma'am Chona. Kunayo ada kayo ti makalaban na no saktan na. Siguro, aga magpatanday jay, gapoy ti naibagayo kan kuana. Saan mo pa'y unay nga mo ni Chona, Elisa? Ano, dagiti kabailan na nga aramidan, adi mo namnamaan ang maaramid na. Nanang, Agik kat kalangan iti trabaho, anak. anya?
Salbag ti kastoy abiyang. Sa anak lakuman asim mangpet no kastoy matlaang ti mapasama. Imanaw ni Jorin tatinong panitsyon. Ita, oray siya. Tinungpanak ajak na puutan. Inaramid ko amin akabaalak ang angawat kanang sorsoro nga agayad. Mangipatek kan katsyon. Ngem apay adi ka man lagbalbaliw. Sa dino itan tiyayan ni Jorin. Anya nga tati aramiden. Wah. Imbaga ni Dominic apapasak ni Chona. Agnakam nga ta. Nagruna nagpadak kamin kay Jorin asaan na sumangpet. Simrak iti silad mi. Kat di na kayat alokatan. Makaamon iti biyag na. Narigat no kanayon latan a pagpabusoyak. Ni Jorin, padasik man nga awagan ti anak ko. Awangan no anyamat kan tinapasamak na. Ayan na nga tan. Anak ka di panikaw, anak ka. Kalpasan anak kasaritak ni Chona. Kinasaritak ti apo ko yo tatang. Apay, Saan ko lakit di nga ipalubos? Abasta dangran ken iruruman ni Chona di Elisa. apay kumanga iruruman na. Nalaos ti luksaw na iti ipapan ni Jorin iti opisina da. Apaman anaamuan na nga dapay laang injay ti apo ko yo. Di ba't nag-overtime ako na ala? Wen, kat saan ang nagustuhan ni Chona dayta? Iso nga imbagak ka ni Elisa. Agik katlaangan iti trabaho na. No madilat ta ti aramidan ni Chona kenkwana. Ngem, Ngam anya tatang. kasanaw di utang tayo king kuhana. No agik ka ni Elisa. Ken, palubusan na nga ta ni Elisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Anak ka di parikot mau, anak ka. Kalpasan anak kasaritak ni Chona. Kinasaritak ti apo ko yo tatang. Apay, Saan ko lakit di nga ipalubos? Abasta dangran ken iruruman ni Chona ni Elisa. apay kumang iruruman na. Nalaos ti luksaw na. Iti ipapan ni Jorin iti opisina da. Apaman anaamuan na nga dapay laang injay ti apo ko yo. Di ba't nag-overtime ako na na? Wen, kat saan ang nagustuhan ni Chona dayta? Iso nga imbagak ka ni Elisa. Agik katlaangan iti trabaho na. No madihat ta ti aramidan ni Chona kenkwana. Ngem, Ngam, anya tatang. kasanaw di utang tayo kinisuna. No agik ka ni Elisa. Kay, palubusan na nga ta. Ah, Ay na, makonsensya akpay kinay. No di na palubusan ni Elisa, iti trabaho na. Saan na utang tayo? ngam, saan ko mat nga ipalubos nga irurumanda ti anak ko tatang? Mawatan ka, anak. Saan mo't nga tang aramidin ni Chona, dayta? Sa Manaksan ba? Amo naman, tidakas kinasayaan. Anya? Amo na tinasaya at kunayok tata? Anak, Apay tatang. Nasaya at kaditi panangagaw na kanyak ni Victor?
Ha? Ulag kit di awan serbi na agayam. Nalakip mo manan, dayta, anak ko. Tungtal biyag tatang. Saan ko amalipatan? Gaputa iso tinangipalay iti iti barukong ko. Anak ko. Nulangat saan anasimbang ti panunot ko. Amangan nukimburak ti pamilyada. Saan, anak ko? Di nagkarkaritan ni Chona. Nakabailak nga agawon ni Victor. Kat marakrak amamimpinsan ti panagasawa da. Saan mo nga aramitan, dayta, anak ko? Wan tatang. Tauray kasanot kinasakit tinakam ko. Akas to'y tinagbanagan ti ayan ayat mi ka ni Victor. Nakapanunot akpay lang itinasayaat. Kan addan ni Elisa apang ibukbukak iti amin apamatag kan oras. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko ken ka, Jurin iho. Saan ka pa kasanagan, dad? Ililiwag ko lang ti sakit tinakam ko. Ngem saan ka kumanga agarami diti madi? Saan kayo madanagan, dad? Alabas nga minan ti inam. Pagdaman damagag, dad. Anya tayo ta iho? Pudno ka di nga anak dakkan, mami. Ha? Ngamin, mariknag kat sandak apat-patgan. Patpat ganda ka iho, gaputa anak da ka. Apay nga roda kas JTR aramida ni mami. Iho, Uy, da kayo. Mariknag ti kinapatag ko kada kayo. Ngam ni mami, awan. Awan apulos mariknag abang matig na kanya. Tatilatan bukod na arik na, ti pampanunudan na. ammom ka di. Akal-kalpas mila nagapa. Anya. Natumpanag gapo iti panang dilaw ko iti naramid na kingka. Medyo nakainumak asimang pat. Iso adya ako nalapdan direk na. Tanapunuan akon. Ladingit iho. No nadiswak ni mami. Saan ka madanagan, dad? Maawatan kayo. Tinamok nga agtuptupal kayaan. Sige iho. Agananod ka. Buwan, dad. Oray na kayo. Sige nga rodan iho. Bye. Nasaktan man ang tilik na ni Jorin. Polos lang amin asaan nga agbalbaliw ni Chona. No apay kindi anapudot launay tirik na nakada Criselda. Kat no panunutan, isuti si Babasol, ta inagaw na ken kuwan. Agpaiso nga tama aramid ni Ma'am Chona, iti mangdangran kanya. Diyos ko, anya nga tati aramidag. Tungpalag ka din ni Nanang. Agikatak ka din iti trabaho. Ataw mawawag. Imot, Jurin. Hello, Jurin? Agyamanak kasi ng batang tiyawag ko, Elisa. Ha? Abay ka sa tiboses mo. Kas ka na nabartag. Talaga na balta ka, Elisa. Gaputan na sakit unay tinakam ko. Apay, anya din napasamag.
Nang mabaling. Personal nga ibagaking ka di amin, Elisa. Iso di na mabalin nga. Umaynak danunan dito ayan ko. Sige. Nuadda ka dito balayo. Ladingitat. Saan ka mag-umay, Churin? Awalan iji balay. Tadak dito yung house me. Anya? Maka umay karadi. Elisa. Sige, umayat. Takayad ko maamuan na niya ti problema. Agiyaman na, Elisa. Sigala, di mabalin ko ang pagibagaan. Itiparik ko. Alawan. At pagkadaklaan ka ni Nanang, ha? Ang mga nusanda ka, palubusan. Haman, Churin. Siya kung ti makaamo dito eh. O, sige. Bye. Anya ti kinunam? Mapankay ti ayan ni Jorin? Wan Nanang. Itaman pa yan ang ginom. Ang mga noanda parikot na. Sigurado lakit din, Nanang. Sumit nga tan, anak. Didak pa kadanagan. Amok nga na dan ti bagik. Sige, saan ako niyagpayagpay? Agur-uray ni Jorin iti dayjay a restaurant. Kasan naon no mairubo si anak mo? Ag talagak matkit di iti anak ko, tatang. Basta maibagalaan, uno makapagpakada. Wan matkit di di adal kinanakman. Tila ang parikot, kat lumasalamaan dagiti adik. Iso nga raon. Awan pa'y matkit di ti kasta akaso dito'y Nga, di tala amaw anak ko. Wan matkit di Sige, orayin sa garaw. Ti saan asumi na iti panunot ko. Apay anapan nagbartet ni Jorin. Anya tiga po na. Kapay nga ta. Tsak maawagan ti cellphone ni Jorin. Lobat nga ta. Liman kit di Auntie Chona ti awaga. Salugsudat kan kuana ni Jorin. Kinapirit. Saan matamaawagan ti cellphone ni Auntie Chona? Tinasayaat. Mapanak laangan iti balayda. Puas! No iso ti gayat mo. Yang talawak. Berta! Ising! Pidutin yung amin nga arwatek nga imbato ni Chona. Ipanyo itilogan ko. Darasin nyo! Unsan? Ti amo sa anak ka pumanaw. Nauma akon iti ar-aramid. Ipagarup mo ka di sa anak nga agbiag no awan ka. Salbag ka.
Namidduan at panak ni Mami. Nasakit po na itinakam ko king kuana. Jorin! Adan ni Elisa. Jorin! Ikarting mo daytan. Nabartag kan. Kayat ko pa yung tiarak, Elisa. Huston. Muduin tabasong. Saan? Di mo alaan ti basok. Kayat ko pa iti uminom. Di mo katiam mo ang makapadakas iti salon at ti arak. Kayat ko maibsan tinalaos. Nasakit tinagam ko, Elisa. Isabay-bay anak lang. No dinak denggan. Agawid akmat lang aron. Awan ti serbina ti ay ko dito no tinak denggan. Idakon. Agore ka, Elisa. Ti pakyag ko. Please. Saan ka pumanaw? Kayat ko asi katipangipiksa ak itirignak. Nagsakit tinakam ko kini Mami. Apay, anya man ang tinapasamak kada kayo nga agina. Tinungpanak manan ni Mami. Anya? Anya't magagapo. Sikatiga po na, Elisa. Anya? Siyak. Mabaling ka di nga ilawlawag mo kanyak ti amin. At siyak maawatan, Jorin. Nagpungtot ni Mami. Itinaibalak yung kuana. Nganudangran na ka. Kat saan laang nga ni Mami ti makalaban na. Nudi kat pati siyak nga anak na. Anya? Naibagam daytakin ni Mamim. Wen, kat dagos atin ang panak. Sorry, Jorin. No siyak ti makagapuan nasaktan na kamanan ni Mamim. Kat kapoy ti daytoy an amwak. Mabaling nga husto ti atap ni nanang. Nga anya. Amay turad nakmat adangran ni Mamim. Saan kong ipalubos asaktan na ka ni Mami, Elisa? Saan na kami ang mabambantay niyag na nayon kini Mamim? Iso ang nasaysaya at langan. Nusurutak ti balakad kanyak ni nanang. Anya ti balagad na king ka. Kuna nangagit kataklangan iti trabaho. Ha? Saan, Elisa? Di ka agitkat iti trabaho. Nakasagana ak amang salaknib king ka. No anya man dagiti pangpanggapan ni Mami kontra king ka. Jorin, kadagiti pagpakitam kanya ka kinasayaat mo. Maburport siya, anak. Elisa, Kunam anaragsak ka no kadwana. Kunam pa nakasagana ka amang salaknib kanya kadagiti agpanggap kanya kiti takas. wen. Agpay suday ta, Elisa. Anya ti makagapo. No ti panaggayam ta. Saan nga umanay day ta arason, Jorin? Adda ka dipay, naununag ang makagapo. Oh! Abay, Uncle? Ada pa pala nyo? Katla, agapapura kayo apumanaw. Talaga pumanaw akon. Ha? Abay, anya tinapasama. Nagapa kami gapo iti panangtong panakin Jorin. Tinong panak. Kat jakmat na puutan tinangtong pakankwan. Oh my God. Kangay ko na pumanawag. Naayo pa. Sige, pumanawag. Sa anak ang narigat at kasarsarita. Dumanon ka dita balay. Kasaritam ti maldita nga antim, Shasha. Oh. Anya dito yan ang mapaspasamak. Uray ni Jorin.
Imanaw? Tanatong pa ka ni Auntie Chona? Anya ti puon kan makagapo amin tagitoy. Tinasayat. Dumano na. Kit kasaritak ni Auntie Chona. Jurin. Jurin, agrin kan. Agsipnatan, agawitan. Jurin. Elisa. Saan ka pa yan nagawid? Wen. Gaputa siya kahit panawan ka. Bayat amat maturog ka. Sige, bumangon kan tagawitan. Agsipnatan. Saan ang agawid di balay? Anya? Sigurado ang madanagan lakit kitidadakkel mo. No di da ka masangpatan. Iso pangasim. Bumangon ka ang tagawitan. Sigalatan ti agawid di balay yo, Elisa. Kan agyaman ak. Ti panang bantay mo kanya. Bayat amat maturgak. Kabayatan ti panaturog mo. Ada na isawang mo atsak tupulos malipatan, Jurin. Ha? Anya ka na isawang ko, Elisa. Tsaka mo nagpaysuday ching impagam. Wano bunga lang tinairot at turog mo. Wano itinalaos sa apartek mo. Anya ka diti imbagak, bayat ti panaturog ko, Elisa. Di mo tamagam. Lagi pang kiti No niya tinaitagtaga-inap mo. Awan ti malagip ko. Isa, please. Ibagam ko man, noan niya tinaisawang ko, bayat ti panaturog ko. Jurin, Anya ti imbagak, Elisa. sige. Ibagak. Nga masaplasong batam tumat nga ron ti saludsud ko kan ka. Naamok laki diti sungbat ti saludsod mo. Ikarik, sungbatak, Elisa. Sige. Anya nga ron tiniisawang ko itay. Kunam nga nakapatpatagak unay kan ka. Kat ti saludsud ko. Agpaiso ka ti, Jurin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jurin, gapoy tinalaos sa bartek mo itay. Kat, nagtagtaga-inap ka pa yamat maturog. Anya? Wen, kat, jak to pulos malipatan dyan ang nagkuha na isawang mo. Anya tinangag mo? Di mo damagan. Lagi pamlangan, no niya tinaitagtaga-inap mo. Awan ti malagip ko. No saan, palalawak ti minom. Isa pangasim ta ibagam. Noan niya tinaisawang ko, bahit ti panaturog ko. Sige. Ngam, matapol matasong batam ti saludsud ko kan ka. Noong mo klakid diti sungbat ti saludsod mo. Sungbatak, Elisa. O, sige. Anya nga rin tinangag mo ng sawang ko. Kunam anak kapat patagak unay kan ka. Anya? Wanjurin, kat ti saludsud ko. Agpaiso ka di. Kuha. Oh, apay adi ka makasungbat. Kaya't ka ti asawan abunga laang day ti bartek mo. Saan, Elisa? Agpaiso dayjay anangag mo. Anya? Kinagpaiso na
Uy, di cellphone mo daw mo awag. Sige, sumbatan pa yung mo na. Sakbay nga tuloy ka ti panagsarita-tan. Nimot gayam daddy tayo mawawag. Anya nga tati ibagana. Hello, Dad. Iho, pinagdalaw na klimami di balay tayo. Anya? Saan? Sa dinong dayan mo, Dad. Ladingite, yamjak maibaga. Anya tinapasamak, bayat ti kaawan ko ijay balay, Dad. Nagapa kami kan ni mamim. Sinong panak? Kat natong pakmet. Anya? Griselda, anak. Amom ka din ti Baro Adamag. Ay, saan pa'y tatang? Anya ka di day tadamag. Pinagtalaw ka nun ni Suna ni Victor J. Balayda. Anya? Taapay tatang. Anya ti makagapo. Daitan, tisan ko nga amaw, anak ko. Inaktuman ka ni Kumari Sita karubada. Tamuak, no anya't makagapo a pinagtalaw ni Chona ti asawa na. Apay nga itakala ang asimangpat anak. Ha? Ay, kuha na nang. Sige, igagpalas na mga tayon. Wala nang. O sige, panawan kayo pa nga ron. Sumurog ako niti silad ko. Sapay la kuma. Ta iti panagpasyar ni Elisa. Kat nailiw-liwag nanti saan anasaya at trato kan kuana ni Chona. Ni Dominic. Umawawag. Hello, Dominic. Nakawag ka mat. Nadamag ko ti makasinit itaadamag ako nam. Anya da ita? Paggap iti panagtalaw ni Victor iti balayda. Amo kun da ita, Dominic. Talaga nagpaiso tay pagsasao. Anaglapayag ti daga no adda na pudot adamag. Wan, Dominic. Anya nga mintiga po a pinagtalaw ni Chona ti asawa na. Saan mo pa'y nga mo? Anya nga tati kinagura ni Chona ka ni Victor. Idinto ta ay ayatan na unay ti asawa na. Sige man nga ron, Dominic. Ikarigatam nga amuan, no anya ti makagapo. O, sige. Isuarantak ti makitungtong kadagiti kaaruba de Chona. Tabarang no maamuak ti gapo na. Agyaman na sa sinong batang tiyawag ko, Churin? Anya ka dito ibagam, Shasha. Sa dino gayan mo? Ay, ka diti mapaspasamak ken ka. Tita ka dito pagsaritaan ta. Kwa nga min, nagapo aki siya balayo. Namuak ka ni Auntie Chon na tinapasamak. Medlagayam. Amo magkayaman. Anya pa'y nagdamagam kanya. Jorin. Mabalin ka diti sarak? Sorry, Shasha. Nagulo ti panunot ko. Naunas ka nga ibagam kanya. Kastapay. Jorin, please. Sorry.
Bye. Hello? Oh. Naatap ka unay, Jorin. Yan. Saan ang mabalin? Agawid aktulat ta inton kayat ko, mami. Saan kayo ngamin amaawatan? Naglakat ti panang kabelyo kanyak. Kat oray ni dati. Natong payo-pay. Dayta ti pagkuanan nyo, mami. Aglablabas kayon. Amukon a pinagtalaw yun ni dati. Taimawag kanyak. Anya? Sa dino tinapanan niya, kunayo? Saan na ngayon bagatayan na, mami? Nung kunana, nga adayo ka no ti ayan na. Mas daawak unay kada kayo. Pinagtalaw yo. Kalpasan na sa pulan nyo. Sorry, mami. Ngam oray siya. Agawid akto nung mapunas ti sakit tinakam ko. Ngam diyo padpadasan akabilan ni Elisa. Tano inaramid yun dayta. Iti oray ka man. Sa anak ko nga agawid pa'y. Sorry. Ngam sa anak amabutang. Natangig kayo ngamin una yan. Sige. Bye. Hello, Elisa. Nakaawid ka di matlangan, Jorin? Saan pa eh? Adak pa lang dito rin sa house me. Amo ka din ni Mamim adita tiyayan mo? Saan kong imbagaking ko na? Agawid kan. Tama nga madandanagan una yan ni Mamim. Saan pa yan nagmamahuti sakit tinakam ko kini mami? Anya? Wan gayam. Agabsin ka pa lang ititrabaho mo inton bigat. Anya? Ay, sana mabalin. Tama nga nadandanagungan kanyak ni Mamim. Daginggan na ko, ma Elisa. Para king kamot laang ti ibagbagak. Apay namin. Sika ti pagpabasulan ni mami. Iti kastoy akin nagulo ti bamilyami. Anya? Apay siya ti pagpabasulan na. E dito ta sa anak mo tamang gulgulo. Diyak man amo kini mami. Diyak maawatan dagiti tigtignay na nung maipapankin ka. Unangam, Jorin, Pabaawan ta pa'y tipungtot ni mami. Sakbay nga sumurag kamanan iti trabaho. awan pasun ko. Tapno kag urawin no saktan na kuma ni Mamim. Basta manglangan ka pa'y laang. Oray kat biyernes tumatan. Inton lawas na latan na sumurag kay opisina. Mabalin, Elisa. Kuna ni Jorin. Asyak ka no ti pagpabasulan ni Ma'am Chona iti kinagulo ita ti pamilyada. Apay asyak. Anya ti makagapo. Elisa, rabiin. Yang apay adi ka pa'y makan maturog. Diyak pala makaturturog nanang. Ada ka di mang burburi-buri ti panunot mo? Diyan ay baga kanyak ni Jorin iti nagsarita kami iti cellphone nanang. Ah, anya ti naibaga na anak? Kuna na asyak ka no ti pagpabasulan ni Ma'am Chona. No apay nagulo ita ti biyagta. Anya? Kunak tupay kat. Tidyak maawatan.
No apa asyak ti papabasulan na. Anya pa'y dagiti dadto mga imbaga ni Jorin. Binalakadan na. Amang langan nakpailangan iti trabaho kinton bigat. Anya? Taapay. Iti anya rason. Amangan ka nung nga minusaktan nak ni Ma'am Chona. Makitam? Pati ni Jorin kat dakkel ti pamati na. Ama ito red na kasaktan ti nana. Nanang, anya din nasayaat nga ramida kita. Surutam dagiti balakad ken ka ni Jorin. Manglangan ka pa'y laang ijay opisina yo inton bigat. Wan ang, kasanunod at danto nga abungot ni Ma'am Chona kanya. Dakdakas. Numaylaw an amang dangran ken ka. O anya, mayat ka amang langan ijay opisina yo inton bigat. Sige, nanang. Ah, ti cellphone ko. Adaw mauawag. Sino? Ni Chona. Anya? Ay, saan niyo suksong bata, nanang? Tama nga nagapa kayo manan. Aman, sungbatak. Kat amwak no anya ti ibagana. Naggulong ti biyag da Chona ka ni Victor tatang. Kasta ka no ti mapaspasamak. Ngem, kunam akaraman ti anak mo. Wan tatang, imbaga ka no ni Jorin. Ano saktan ni Chona ni Elisa. Kagura naman tanti inana. Isakit na launay ni Elisa. Wan tatang, Saan nga ta? Nga adda na isang sangayan arik nana, iti anak mo. no ibasal ko iti kinadagkat ni Jorin. Mabalin nga adda tatang. Isa bagay, baraw ken balasan da. No agin nusto da, awan maarami da anak ko. No siya klaang ti masurot. Saan ko akayat? Anya? Saan ko akayat amay kamang ti anak ko? Iti anak, wano pamilya dagiti nang loko kanyak tatang. Anak, Uray ko nam asinulisog laang ni Chona ni Victor. Wano gapot bartat na. Agpadadangad na basol na. talaga ka din asaan mo ang maiwaksi dayta? Saan tatang? Aging ka nga umang-angasak. Din tumaparot ti siit iti barukong ko. Ngagapuanan da Chona ka ni Victor. Oh, nakaawag ka manen. Anya nga minti ibagam tay maawag ka. Damagam no imawag kanyak ti asawa. Amay ko mga umawag kanyak. Anya ko maaga po. Gaputa, napatagak pailaang kenkwana ko na. Saan mo kuman asublian ti tugot ti kalman, Chona? Saan mo nga ipalagip kanyak ti kinaulag mo? Anya? Pudno launay ti kunam. Saan pa'y anay tabon ti kalman? Saan to amapunas ti sakit tinakam ko? Saan nakamas daw? No iti may nga aldaw. Kat mamimpinsan amapukaw mo ti asawam. Gapo iti kinadakas ti aramid mo. Ngam, ti may panamnamakkan ka. Saan kun asublian ni Victor?
Kukom laeng. Kanday to'y tilaglagi pamtsona. Jak kayat ti agbalin akabit ti asawam. Maawatam? Kukom laeng. Sanak nga agtatakon launay iti lalaki. Oh, ngawanan ibagam. Kastapay. Ni Elisa? O sige, ibagak amasapa asumrag. Kuy daw ka? Saan ka nga agbidot amang dangran iti anak ko? Saan ka akabutan? Naibagam ti kasta, anak. Wan tatang, saan ko akabutang dayjay a babae? Nang runa no kalintagak. Uban matkiti kunada nga raw, no karbangam, ilaban mo. Wan tatang, oray baknang namin akinabaknang. Kat timakunakpay, saan kami nga agbibisin? Nga oray saan nga agtrabaho ni Elisa iti kumpanya ni Chona? Agpaiso, anak. Sa aginggat umang-angas ti tao. May pamuspusan na ti pagbiag na. Nulaki di ta agtignay, adi agur uray latan, iti matnag, iti giwad na. Imbaga ni Jurin at pala sumrek, nanang. Isa-adyak ka muna niya teramitat. Ada saritaan mi ka ni Chona idirabi. Kat ada balaag ko kankwana. Nanang, Sana gandatan ti mangkabil kan ka. Tasyak ti makalaban na. sige nanang. Sumrek ka. Nupay amo ka nariribok pa ilang ti panunot na. Tagpada adi nagawid da Uncle Victor kan Ma'am Chona. Saan aday tatirason? Wano panggapuan na mangungat kan ka? Wan nanang. No pa'y ibaga na asikatipuon amin dagito eh. Linapdak mat edi ni Jurin nga umay di opisina. Nga awan na aramida. Lalpasan ti amin anak ko. At daditan. Sige, sumrat ka. Di napadpadasan ti mangkabil kan ka kunakmanan. Saan ko nga atrasan, oray baknang. Hello, Jurin. Kumusta kan? Okay, aklaan. Sika, Dayto ay nakarbata kon. papalang, Sumra ka kiti trabaho ka. nukasta. Nagsarita da nanang kan mami iti rabii. Kat kuna ni nanang. Sumra ka. Gamsan nga kamkamali ni mami amang dangran kanya. Ta isuda ti agrin nisot. Sige nga ron. Nung namadlang mo adakas ti aramidin ha. Panawa mo. Agawid ka. Saan namat nga tang aramidan dayta? Sige, mapana kon. Aganad ka, Elisa. Ingat. Bye. Agyaman nak, Jurin. Bye. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.